Beauty Vlog! Tanya ti kayat mo asawan, Rufa? Jay anak ko tinagbasol? Wan man, iso ti ko na di anak ko. Binarsak jay anak mo ti anak ko iti bato. Iso anak dara ti muging di anak ko. Tapno saan ang mapadara ti muging ti anak mo? Di bagbagam ngamin? Jay anak mo ti bagbagaam taranggas. Konsentidor ka ngamin nga ina. Iso aday ta agbalin abarumbado ti anak mo. Anya? Nagawan abain mo, Rufa? Kaya't mon samot ta! Aramidam, ha? Ha? Barsakan nakmat akas iti inaramid jay anak mo iti anak ko? Sige! Padasam! Takitaak no anya ti mapasamakan ka! Buisit ka! Buisit ka mat! Nagalas ti ugalim! Iso akas tamo ti ugali dagiti anak mo! Timawid akan ka! Pwe! Pwe ka mat! Pwe kan topay! Anya! Ha! Kunam no asino kang agsasao! Tangsit! At adda pa iti kinatangsit mo! Awan sursurom! Kasanumot ngamen, di ka nakaadal, iso nga awan sursurom! Ah! Nagsao jay adda-adal na! Aber! Tanya ko, mama, tinalpas mo, ha? At least, high school graduate ak. Si Kangay, di mo pa inalpas ta elementarya, ha? Nagsasao ka? Naglastog ka? Ako namlano ang mom amen, tangsit ka pa'y? Iso nga graman anak mo, kat tangsit apadam, pwe! Ha? Ditakan, madadaan lati beauty kan ka. Agroraman! Beauty ka na? Agro-pro pa bakas? Beauty! Una yan da Emily, kan Rufa. Ay, agbinbinog kaw da adwa, kas dala ubeng. Napay bakal, nabuyang ti panagapada. Win nga raw da, nangag ko ti sinasauda iti tunggal maysa. Bumalaetak ko maitay, ayong saanon. Amang ano siyak pa iti pagpupudutan da. Ay, husto ti inaramid mo bakal. Di ka bumalaay kadagiti kakasta abanag. Tamang ano mairaman ka. Ay, may amlatay da. Ay, una yan ti aramid da. Kaslaawan panunot da. Ay, kababain da at talaga. Basta di ka makibibiyang iti apada. Bayam latay da nga agapa. Di uray man agpinenget dadwa. Madimot tikas di nga inaramid ni Banjo nga anak ni Emily, ah. Nagturad-mat na ng barsak iti anak ta. Ay, kasanumot nga men. Imala iti inana atang se. Rufa. Katuan! Napan ko nga rod inapa, kaputa sobra ti inaramid di anak na iti anak ta. Anya? Inapam? Ay madi Binagbagaam lat ako maiti na sayaat. Ay, saan nga agbalinti kas jay kanyak? No ni Emily, saan ko nga atrasan? Sa buwagak to, pa jay rupa na itinapudot adanom? Ay unay kan bakit? Madimot Di ka agar aramid iti dakes. Agbalatekkan ka no dakes ti aramid mo. Masuro na ka talaga iti daigday nga Emily. Tangsit a tao. Ne, kat uray si kamat Nagtangsit ka. Anya? Bakit? Madititangsit. Pakaibabain amla dayta. Ala, bayamon. Saan kan amakiap-apakin ni Emily, ha? Bagbagaan talatan di anak ta. Asaan amakiay-ay-ayam iti anak ni Emily? Tapno saanan ang maulit tinapasamak kan ko na? Talaga, bili na ka na imbag ni Balong nga anak ta. Wen, bakit? Isu asaan kan amakiap-apapay dita. Takababain dayta nga aramid. Laglagi pamtay pagsasao ako nana. Tiki na tangsit, riribok lati pataudem na. Si Kabanjo, maditi aramid mo Saan na saya ti agdangran iti pada matao? Inala na nga min di kampusok. Uray impabulod mo lat ako man. Gumatang damat iti kampuso da Aga-agaw da di abalong iti kampuso. Banjo, anak, dakas ti tangsit ken nauyong. Isu adi mon ulitan pay. Ken maysa, ubing ni balongam iti sika. Manulat itawan na, innem. Ay na Arsenio, jay anak ni Rufa tinakabasol. Iso adi mo man sermonan day ta anak mo? Isu akas tata anak mo, takonsintidura kamait. Isaksakit ko lang ti anak ko. Inagaw dati kang puso na. Iso anak
Biddot dayta Emily. Banjo anak, denggam dagiti bagbagakan ka. Biddot ti naramid mo. Dakas ti agdangran iti pada a tao. Iso asaan mo nga ulitan pa'y. Aday ta. Impesan ti bukol iti muging mo, anak. Saan ka narumrumar dito'y balay, wen? Wen tatang. Nang runa pa'y, nuni banjo ti kay-ayam mo, ha? Di ka makiay-ayam kan ko, ana. Taan na uyong na ijay, ha? Wen tatang. Ala, bayam. Tay gatangan kan tuman iti ay-ayam mo. Day tay trak-trak adakkel. Tama, balin mo apagloganan? Yes! Basta di ka agag-agaw iti ay-ayam ti sabali, wen? Wen tatang. Maditikas ta. Noan niya ti kayat mong ay-ayam, ibagamlaan kanyak, tagatangag. Tama. Wen tatang. Very good. Basta ti kayat ko, anak. Agtungpal ka kada kami kin ni nanang mo. Noan niya ti ibagami, tungpalam. Tapno saan kami nga agungan? Ammom na nasuling. Talaga mat atangsit na di arufa. Agim pipintas. Ipagarup na anapintas. Dilagbain. Nagpuskol tirupa na. Ay na, dayta ka diti inayam diti paraangan mi Emily. Tapno sawom dagita kanyak. Gaputan nakitak abuy-buyaan na kami idinagapa kami. Iso nga imayak, taumay ko ibagakan ka atangsit nga minda di arufa. Iso at tinutupa ako na. Ay, amom Emily. Iti nakita kada kayo ka ni Rufa. Kat nagpadaan niya atang set. Anya? Wan, agpada kayo atang set. Ay, iso titangsit na na. Uray si ka. Total, kat imay ka matlaangan dito'y ayan ka, adala kayat ko nga ibagakan ka, Emily. Anya day na na. Amom, saan anasayaat titang set? Tariribok laang ti ipaay na itibiyag. Ay, agpada kayo kinilakay ko iti bagbaga kanya. Nasayaat man nga ro, da binagbagaan na ka ti asawam. Ngam kayat kulata, timang bagbagakan ka. Amam, Emily, may mayat matlaang tay, panakisarita, iti nasayaat. Asaan anasken at umangsit ka. Iti kasta, maliklikan, ti di pagkinaawatan. Amo yun, nana. Siyak jay tao, ano kalintaga, kat ilaban ko. Wan, husto ka iti dayta. Ngam, iti nasaya at awagas Saan kat akas iti aramidyo ka ni Rufa. Aginugubsang amin abalikas yaw. Anya? Nutangsit ka, riribok mo ti paaynakan ka. Nudanggam ti balakad ko kan ka, nasaya at launay, Emily. Ni Emily dito umasidag dito'y Anyan ti lang naka-short pan, sakit nagkiting pay. Nay, ni mo't Emily day tao may dito'y istor ka. Wan nga rod naka-short pan. Oh, apay Rufa, apay akit kita anak, ha? Ha? Umapal ka, gaputan na pintas ti legs ko. Sa anak nga umapal? Agsidda awak laang, taape naka-short pan ka, kat nagkiting pay. Kat, anya ko matimadi. Di ko namkit de. Apalan nak, gaputan na pintas, kan na po daw ti legs ko. Saan akas kan ka, apasig apiglat ti legs mo? Ay, inak man laangan. Nana, inakon, yagmon te katgatangak aso ka. Wag mabiit laang. Amok magkat, Rufa. Iso adi mo kayat ti ag-short pa. Tanagalas day talags mo. Pasig apiglat, kan nagngisit talags mo. Pwe! Naglastog kan talaga, Emily? Oh, dayto yung tigat-gatangam aso ka, Rufa. Ala, mapan kan. Tadi kay kat aggubal dito'y istor ka. Wala na. At to'y matibayad ko. Kat si kamot Emily. Anya, tigatangam. Gumatangak itibitsin, nana. Nala, mabit lang tekan ka. Tapno pumanaw kamutan ditaw. Jak kaya ti
apera dito sa ngotistor ko. Di pumanawak. Si kalaaya ti mabalin a paggatangan, may sakamat abakat. Che, wisay! Ay na, tangsit at talaga na ita, babae. Awan respeto na. Aday ka, naiturong kundi tabangir dagiti rugit dito'y danan mi. Ne, Emily, apay ngayon turong mo dita tirugit. Dita kami dito itikakasi. Ta siguradong agturong amin dito dita winalisam. Oh, di agwalis kayo mat ngamen. Day tanto mat ngamin asawam. Tawan tiyam mo nang agdalos. Di walisan nyo mat. Emily, saan awara dito'y dagita winalisam? No di kat naggapod dita ayan nyo. Apay ngayon turong mo dito ayan mi. Saan mata? Agyaman kayo pa ikit di ta nagwalisak. Kat nadalusan daytoy dalan a nagbabagatan tayo. Ay saan? Ta nakita ka. Inturong mo dito'y dagita arugit. Iso ang mabalin ka di. Ako pam dagita. Kat ibasuram. Anya! Pagbalinan nakpay ngawan manaknakam na? Ha? No kayat mo! Sikanti mga kop kat ibasuram! Ay, sige. Syakon. Tapno awanan ti parikot. Iturong kumat da iti winalisan ni Emily di tabatog da. Naggapoy ti batog da, inturong nakit din diti ayan mi. Awan nakam na. Aday ta. Nagpasan. Padasan na nga isubli dito'y batog ti balay mi takita aklaang ti pagbanagan na. Nagalas at talaga ti ugali day ta, Rufa. Hoy, Rufa ngat! Dagito'y basura yaw! Apay adito'y mga basura, ha? Padasam nga isubli dito'y dagita arugityo. Tay pamalmal ko kan ka. Ta talaga gayam atang sit kanya! Natangtangsit ka pa'y! Sakbay nga agpungtot ka, Emily. Panunutob pa nga muna ti aramid mo. Awan kat nakam mo, ah! Umay ka man di tayo tagpangat ha! Jablo ka! Ay, saan ko atutupan ti kaskan ka nakiting ti panunot na? Hoy, Rufangat! Lag ka lang arudan! Nagalaspay taramid mo! Napimpintasak nga mitisi ka. Agin pipintas ka laang. Tauray sa anak nga agpulbos akaskan ka napintasak latta. Idinto tasi ka. No di ka agpulbos, nagalas day tarupam. Uray rufangat kun kunam kanya. Tanapintas lata ti rupak. Iso adi ka guyaw tanal alas pay tarupam. Agraraman kakit dia. Kastagaya ma? Agoray ka man, takaramutak laangan day tarupam. Sige, padasap ti umadag dito inaladan me. Uray man kat di tabalayo ti sarkat. Saan ka akabutang? Sige, padasam ti agaramid dito itijak magustuhan. Ta ipang orgokan ka da ito'y daspan nga igam ka. Tangsit ka talaga! Buisit ka! Naglastog ka! Hoy! Ha? Anya kayo kaniado ah? Di kayo nagbabain. Day taasawam ti awan bay na. Ala, Emily, pumanaw kan dito eh. Agawid ka ni Jabalayo. Ha? Konsentidor ka ditang asawam. Pumanaw kan dito Emily. Nagpadaan nyo ado atangsit. Unayin gayam ti aramid mo bakit? Impulong da kanyak ti inaramid mo. Asino tinagipulong? Dagiti agasawa dita atangset? Impulong ti nakaimatang. Emily, talaga ka di adi ka mabagbagaan? Ayawan ti aramid ko, amade? Aginggat kaano ang nariribok ti biyag mo? Aginggat kaano nga dakap-apam? Ha? Naragsak ka di iti kasta? Inaldaw lakit di ang nariribok tayo. Gapu iti kinatangsit mo. Siyak ti mabayin iti ugalim. Uray dagiti anak mo, mababayin dan iti bagbaga dagiti karuba. Atangsit kakano nga inada. Taapay apangaganda dagiti anak ko iti kasta, adida idiretso kanyak. Dayta ti patauden ti kinatangsit. Ket no di kagbalbaliw, talaga nariribok ti biyag tayo. Anya? No di ka pa ilagbalbaliw, Emily. Pumanaw kamin kadagiti anak ta. Anya? Tadyak kayat amadak kalanda ti kasta nga ugalim. Tama nga no tumulad daken ka. Kita ni Banjo. Naturad amakiapa.
Gapo ta iso ti makitkita na ken ka. Iso ang mabalin ka di, Emily. Agbalbaliw kan! Bakit? Kaya't kung agkapya kayo kini Emily. Kat agbalbaliw kan. Tauray si ka. Tangsit kamet. Awan nagdumaan nyo kini Emily. Anya? Nariribok ti biyag tayo iti kasta nga aramid mo. Awan ti pa nagpakumbabakin ka. No tangsitan na ka ni Emily, balsam maten. Ay madi ati kasta. Bakit? Kasla awan nakam mo no kasta. Wain nga rod. Mabainak unay kadagiti tao. Takanayon man la ti apami ka ni Emily. Iso nga ron nga agbalbaliw kan. Tati kinatangsit, riribok la ti patauden na. Puan lakay. Ikarit. Agbalbaliw ako na. Saan ako nga agtangtangsit? Ikarik. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti kinatangsit, riribukla ti patauden na. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Sige lang pare, uminom ta. Ilibre kalat ta. Nung may busti kwartak, aglakwak tumanan itirik. Tadda paginom ta. Nembagpaikan ka pare, tadalat ta pangalami ti pagsat mo. Ang amsak, awan makukwartak pare. Una, sige, shot lang pare Ernesto. Agpulutan ta iti tinuno abangos. Ay kat, una pare. Mayat, mayat talaga. Ay na! Una yan ni Ernesto. Ay, masuruna ka talaga. Isumat lagaya masan nga inmay ijibang kaga. Tanapan manin nagbartag. Di! Agat arak manin. Ay! Ernesto! Saan dito'y salas ni pagturugam? Inkay jay silid! Inyilad na latan iti datar. Surun ko ni ti kastoy akabalay. O sige, agar mo sarta yon. Wow, itlog! Wow, itlog! Sige. Sidaan tayo amin dayta. Agore kayo taikan kayo iti sidaan nyo. Dahito iti parakan ka, boy. Dahito imo ti parakan ka, girly. Para mo't kanyak dahito inatda. Ket, siyak ngay. Ayan nga iti sidak nga itlog. Awanan, talulaang tilinuto. Nagalasan ti ugalim. Apay di nakinlutuan nga Awanan ati igatang ko. Apag isulang at tanlo nga itlog tinagatang di kwarta. Nagalaskan? Ket, dahito ilang tuyo ti sidak? Agyaman ka, tadda. Kung kontrolem gayam ti kanak masuruna kun ken ka makitam. Sige la ang anak ko. Mangan tayo din. Tain kayo payag eskwela. Hoy Agnes, anya ter aramidam dita? Boy-buya, man dagiti mulak at araw. Nagpipintas nga minan dagiti bunga da. Ni, aywan. Ay na, mabalinan nga ilako dagita Agnes. Dagiti kakasta ti kayat dagiti gumatang. Daytay saan unay anatang kanan. Los. Planok nga ruden nga apitan. Tana imbag lang nga ilakaw. Ay na, agpada ta. Agapitakmat iti mulak alubyas. Aya? Ay, anya. Naglawat iminulaan nyo iti lubyas. Una, ta nagagatmat nila kay ko. Iso atul-tulungak mat takaasimat. Iso nga ita, agapit kami. Naimbag ka paylos. Nagagat ti asawam. Ngem ay na. Nagsadot ti asawak. Ay, marurudak talaga. Iso ano jak agdagat. Awan agbisin kami kadagiti anak ko. Ala, katagan anos ka Taan niya ngay nga rod. Kastala tibiyag
Aganos ka, tasadot ti asawam. Huwag nga, Rod. Iso nga apalan ka, Luz. Tanaragsak ti pamilyayo. Ngamin, agtintinulong kayo nga agasawa. Iso aday ta. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Kadakkel tumat akwarta ti pagbalinan na. Una, nagagat nila kay ko. Iso love na love ko. Bad trip! Nabanta ka ni Risto, kagad ba? Sige man, agkanta kayo man, tagsalag! Agkanta kayo ka na! Ala, agkanta kayo! Kanta tayo rin! Sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto! Uy, nagragsak pa rin, Ernesto! Sayaw, Ernesto! Kasto ti biyaga! Sayaw, Ernesto! Ragragsakan tayo ti bagbagi tayo! Kasunod antik na lito, Sige, ituloy ti agkanta! Tagsalag! Uy, isalam man antik na lito. Agyamanak na nakunsing ngamin ginatang mong tinapda alakok anatang. Ay, wan, Agnes. Ay, kaasi kamat. Isupay mat aja mapaglakwam kanyak. Katno, adan tumanin natang mo, umay naktumanin lakwan, Wala na. Ay, agyamanak unay. Oo, sige. Ina ko nana, tanay. Agur ure dagiti anak ko. Taimbag no adda ijay nilakay ko. Tain lutuan na ida. Alain ka nga rudan, kat ni rabi imatan. Nasip ngatan. Awan ka di pa'y ni tatang yo? Awan pa'y nanang. Abisin ako, nanang. Ay, awan anak. Uray siya kat mabisinak matan. O sige, mabiit lang tagluto ka. Awan gayam, ada ginatang ko at tinapay. Isulangan ti kaninyo. Adto ya, kaninyo adwa, tani. Agluto akpay. Ay, una yan ti kasto yung biyag ko. Mabisbisin ako ngam siyak pa'y lang matagluto. Taday jay mo't nga asawak. Di pa'y agawit nga umayagluto. Ta siguro, at damanan iti gagayam nang agbarbartag. Ay, yun na yan puti kasto, yapyag ko. Oh, kasano ba kahit? Rumwar tayo kadagiti anak ta? Intayo man mat agaliwaksay, nga uray iti maminsan laan. Sige lakay. Intayo man nagpasyar. Igatangan taman, dagiti anak ta iti kawas na. Tani, pasig ngagkupkupasan, dagiti kawas na. Unlakay, talagang igatangak ida Tadamot kwarta tayo. Nakatsambata iti apit ta alubyas. Nangato ti presyo na ita. Dahita ti pagyamanan ta bakit? Naimbag ko na, tagpada ta nagagayt. Iso nga, ado ti mula ta. Talaga nagagutak nga asawa. Uwin, amok dayta. Alang arod, tadigusag pa'y dagiti anak ta. Sakbay arumar tayo. Nay, da kayo matasa nga pamilya di tagur-ura iti pagluganan nyo, Los. Agnes, rumwar kami man. In kami agpasyar. Kan padasan mi man, timapan man iti restaurant. Naimbag kayo pa'y, mapadasan nyo ti kasta. Ngam siya, kay na, kastoy latta ti biyag ko. Kas ita, agsusuunak manin iti labang, agisurusursor iti lakok at tarong. Ay na, inka nga minin ilako ijay ili mabibi Isumot laang ti presyo. Iso nga anusa kun nga gisursor. Sige, makaamu ka. Ayun gayam. Mangibati ka laangan itigatangag to Ha? Ay owen ikatagyaman na. Uray tay balor ti sangagasot a pisos. No kayat mo bayada kaon. Ay, bayadam to lata. Ito na umay kasingiran. Sige nga, Rod. Oh, sige. Inak nga roden Kat agyaman na. Sige, Agnes. Ay, naimbag pa ti pamilya dalos kan Cirilo, kanaragsak da. Makitak ti kinaragsak da. Ngamda kami pamilya, ay na, pulos asaan kami anaragsak. Gaputa awan mo't panunot ti asawa.
Ay, naimbag ka pay, boy. Saan ka asakit ti ulo? Oray si ka, girlie. Nasingpat ka mat. Naimbag kayo, pay. Apay nanang. Apay, nanang. Anya asakit ti ulo? Ay, ubing kayo, pay. Ngam nagsisingpat kayon. Kasta, kat inton dumakkel kayo, masapol nga agagat kayo, ha? Iti kasta, saan nga agbisen ti pamilyayo? Anyati ko na, nanang. Anya pamilyami? Wan, anak ko. Inton dumakkel kayo, kat adanton pamilyayo, saan kayo nga agsadsadot? Nang runaken ka, boy. Tasikan to ti padri di pamilya. Agagat ka iti husto. Akas ka ni Cirilo, aka aruba. Iti kasta, agragsak ti pamilyam. Naawatam, boy. Uy, nanang. Saan aday tanto lagbarbar ti araramidem, Iti kasta, saan to akaasi ti asawam nga aglaklako, kan agbangbangkag, para iti kaninyo. Maawatam, boy. Uy, nanang. Di ka agilad-ilad laptan, boy. Agtrabaho kamot, Agbain kamot iti asawam. Iti kasta, naragsak kumamot. Maawatam, boy. Uy, nanang. Tawambag ka! Nakangiwat ka! Sumardeng ka man! Diyak makaturog iti kapiksa tingiwat mo! Sika, boy. Intun dumakkal ka, di mo itulok ati asawam ti manggad, ha? Naawatam, boy. Sumardeng ka kunak mat! Amok kat asak ti pangibagbagam iti dayta! Kat, naawatam amin, dagiti imbagak? Naimbag pa'y ni boy ata naawatan na. Ngam sika nga, Ernesto. Naawatam nga ta. Ay, di ka pa'y lagtalaw, tawan matla ang sirbeng. Nanakonsing, adda ka din ni Pare Lucio. Tapay, awis manan nga ginaw. Kastala ti biyag, nana. Ragrag sa akin milang matibagimi. Kaya't mo asawan ragrag sa akam tabagem. Una, takasta lang harod ti biyag. Ag-happy-happy ka kabayatan asibibiyag ka. Ngam, happy nga tamot ti pamilyam. Ha? Happy nga tamot ti pamilyam, Ernesto. Kumusta ngayon ni bakit mo, ha? Nakalako ka din iti tarong na. Tais upay mo't nga igatang nyo iti bagasyaw. Ha? Ay, agragragsak ka, ngam ti pamilyam, saan mo't anaragsak. Ay, agawid ka kit da, hintayin katulungan ni bakit mo, nga trabaho. Awan kit di tibain mo, Isukit din nga asawam, timang pakpakan ka, ha? Sino kayo kumamang ibaga kanyang itikasta, nanakonsing? Tapay, madi ka di dyan bagak, Ernesto, ha? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Di ta ka man lang, Ay, ori, amirisam anaimbag. Husto aming imbagakin ka. Iso nga ibagbagakin ka ti gastoy. Gapo, tama siya nakiti asawam. Nagagat ang mapanagbangkag. Kanyanyala di tanti mastrek na pagtrabahuan. Iti kasta, adda ipakan na kada kayo. Apay, di ka maasyan iti asawam, Ernesto? Aniya? Man nakibiyang kayo mo, tabakit? Di kakatagbain, Tadi kakapkapin anaw, ngam kastoy kit din ti bagbagakan ka. Tabaring numakariing ka iti kinapudnaw. Asika, apadri di pamilya kat, sadot. Iso ati pamilyam, saan anaragsak? Aniya? Ha? Naku mata nagagat kamat, apadri di pamilya. O di, naragsak kumamot ti pamilyam, ha, Ernesto? Ngamen, saan nga agbisin ti pamilyam? Angam anya ngay nga road, kat bartek kamat, baliw daw, kananya pa dita, bartek lang nga roadan, sadot paay. Ha? Adda ka din malagip mo itaabulan, bakit? Wan, adda. Wedding anniversary ta. Inton bigatin day ta, lakay. Ay, kitag-blow out ta, Uray pansit lang ti iluto ta dito'y balay. Basta tinapatag, naragsak tayo amang lagip iti wedding anniversary ta. Sige nga rod, agluto tanto iti pansit. Inkanto awisin dagiti kumarem, kan kumpare ta, tagsasango tayong tuman.
Sige nga lakay, tay nakmakitsenda. Gumatangak iti mailuto para inton bigat. Oh, agselebrar kayo? Naimbagman kada kayo, tada igatang yo iti sagana yo? Ay na, pansit laeng ken salad. Husto daytan. Tinapateg, naragsak kami asa nga pamilya nga agselebrar. Iso amaawis kayo asa nga pamilya, Agnes. Adamat gatangak a para ubing. Kay ken ice cream. O sige kat agyaman na ta inawis na kami asa nga pamilya. Saan nga do dito ara kapag sasangwan tayo? Kukumpare. Ay, wala, okay lang. Ken saan tayo umat nga agbartek? Una, ang amangan no mabitinak iti dayta tabasit mat. Pasensya ka, Ernesto, ha? Ngamin, sana kunay nga inom iti arak. Ngamin, sana nasayat day tayo kisalon at ko. Ken sana naragsak ti pamilyak iti kastang aramid ko no bilang, pare. Ha. Kas makita ba? Uray basit lang ti pagsasangwan tayo. Naragsak dagiti may abisita. Kay Ronana, naragsak kami sa nga pamilya anang pastrek kada kayo diti balay mi. Kami para si Rilo, Ha. Ngamin, talaga mo naragsak kami sa nga pamilya. Tasyak nga ama ti pamilya. Jack baybay ang ti pamilya. Nagagitak nga trabaho. Iso nga dala ta maigatang mi ti bagas kan si Dan mi. Galit ka na ka, pare, si Rilo. Apay akas tamot ti bagbagan pare. Kaya kulang mo't nga ibinglay ti kabibiyag mi pare. Ada kami ang pamilya. Kaya't naragsak. Nga oray simple lang kaya da panagbiag mi. Ngamin, saan kami nga responsable agad na? Inawis na kadi dito yung pare si Rilo tapno insultuin nak. Saan pare? Ni apay agungit kon sa Ngam na maawatam ko mati kayat ko nga ipakaawat. Agbayin ka. Agbayin ka iti tao ang makakikita iti aramid mo. Kang Ronana, agbayin ka iti pamilya. Nang runay iti asawa. Akanayon nga adday jibang kagyo. Ken kanayon nga agsusuon iti labba nga agisorsor iti lako na naten. Tapno lang nga da maigatang na iti bagas ken si danyo. Ha. Ay na, pare Ernesto. Di mo urayan at talawan na kati pamilya. Agbalbaliw kan. Laglagi pam ti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ma. Naragsak ti pamilya na. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaa daw iti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ama. Naragsak ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Asino di kasarsarita mi di waiting sheet, ha? Pilar? Kaano? Kundi damag ka pa ilaang! Anday ko! Day tati madigan ka! Agtong pakaladagos! Lalakim day dyan niya! Sumumbat ka! Ay na Romeo! Day talaungat mo ti agado! Maag ka talaga! Natasak pa'y itan timaag, ha? Ha? Ay! Anday ko Romeo! Ayun na! Unay kamutan! Ay! Unay hindi kasi abiyang ko aya! Awan pa'y pakaragsakak mat ngay pa ito'y asawak! Sumartin ka! Kaya't mo tapuurak day takulot abok mo, ha? Anya! Pas gudak tupay day tabok mo! Tapno matunon day tautak mo! Ay, apo! Unay ti kasi abiyang ko! Apay nga minatamay sama! Agtinta yung asawa ka, po! Sumartin ka man! Hoy! Intun maminsan pa'y ang makita akasaritam day di alalakim. Talaga apuuran ka na si bibiyag! Ay, na Romeo, aya! Awan lalaki! Awan na talaga! Kasi kailangan mo tiinay ayat ko! Till death do us part, Romeo! Nita English pa! Mabuisit ako na talaga kan Pilar! You are my sunshine! My only sunshine, Romeo! Nawan ka! Sana naraniag tibiyag ko! Ngamin, I love you very much!
Hoy, Kaloy! Inton maminsan abulodam tiragadi. Isublim adagos, Nawatam! Kwarmyo. Day talag bulbulot ya muyo. Di ka pa makagatang itiragadi yumat. Day talag manglaklakat ya muyo. Pasensyakan pare. Ta nalipata ka insubli adagos. Saan na bali? Ta manipo dita. Saan ko nabulbulodan di ragadim? Rumbang lang! Gumatang ka mo tayo itiragadim. Asa na day talag bulbulot ya mom? Ha? Isipit diti ka, stop. Nagalasan ti ugali na. Nagmadipay ti pa nagsasao na. Nagbastos. Mapanlatan na di man nagpakada. Ay na, saan ka nga minon nga agbulbulod kadakwada itinuan niya laditan, lakay. Pakang kang gamla da itang itinasakit asao. Ay, win nga rod bakit? Agpong tutla dagos. Nagbastos pa eh. Kaslak aso a pinanawan na latan idinaala na tiragadi na. Ay, adaw ti masuron kin ni Romeo. Ngamin, nakaungungot ka no. Lastog pa'y. Bastos pa'y. Ako namlan no asino anangato ataw. Ay, tutupakla ko maitayin kat. Naimbaglangan ta nakapagtapulak. Bayam, di mo tutupan ti kasyay. Tama ibabain ka laang. Agpada kayon nga awan panunot na no kasta. Wen ang makapasuron. Ay suslakay bayamon. Husto mo ti kunana. Gumatang kan itiragadem. Tapno saan ka bumulbulod pa'y. Wen angam imbaga na ko maitinasaya at awagas. Pagadala mo dayta. Anasay-saya at ngamen no gumatang kan iti kabukbukudam agamit. Tadi ka kat bumulbulod iti kaaruba. Jaske, nabambannog na tao ang naggapoy ti trabaho ngam awan makan ang masangpatan. Pilar! Yay! Ay, nasimang pat kagaya man lakay. Ay na, oras siya kasangsangpot kumot. Gaputa. Nagapo ka iti ayan ti lalaki, ma? Anya? Ayan niya man hindi sasawom. Aya, impan ko dili na baka kawas na Mrs. Santos. Awan anadanon ko, iso nga inuray ko langan tap na maalak tinornong atangdan ko. Oh, nawata mon. Kasano? Mabisbisin akon, ngam awan matmakan. Nagluto ka kumaasak bay arimwar ka. Ay, natyamok marugkat mabiitak laang. Ngam inuray ko pa'y ngamin ni Mrs. Santos. Ala, agluto ka nga rudan. Darasam. Ay, imbis ko mga mina nagluto kan. Saan taditamot ngiwat mo ti agado. Ay, makaumata ugalim. Anay ko. Dayta, kabil na ti amam. Nagalisto ka mang kabil kanya. Kintuno kan sinaan kan. Sige, ang sinatang. Tagdin na kami iti lalakim. Buisit ka kiti. Ha? Wen! Agdan na kami ni ti lalakik. Amam ka dito ugali ti lalakik, ha? Ibagakin ka. Jay lalakik, kat managdungo. Saan ama nagpupungtot? Saan nakaskin ka nga wala kat pasit agunguhut kan? Iya. Iswa na umakmatan. Pumanaw kami ka dagiti ubeng. Panawan dagan. Sige, agluto ko iti kanam. Tapumanaw kami itamot laan. Una manang. Pinanawan min Nakasano kat... Nakauy-uyong mat. Agpong tutla dagos. Ipilit na nga dalalakik. Ay, iparikot. Sulbaran ko maitinasayat. Nadadiyo nagkinaawatan. Ay kat agsarita kayo anabanayad. Tapno saan amarubruban tipong to titunggal maysa. Nanang. Bala, dito'y kayo paylaang balay nga agnaad. Ngam ti kayat kaw. Amirisa mat noan niya ti pagkurkurangam ken pagbidbidutam iti asawam. Tama day, no agtungpal iti panagsina ti estado yaw. Kaasay dagiti anak yaw. Ti kidiaramiden yaw. Panudutan nyo anainbag ti makapasaya at iti pamilya yaw. Tapno naragsak kayaw. Hoy! Lakay dante! Rumwar ka dita balay mo tag sinubok ta! Lakay dante! Apay! Adda ka kaya likod ti balay mi. Apay aya. Anya ti kayat mo asawan iti naramid mo, ha?
Ang mga no kayat mo ngagpinadas talangan. Tamakita man ita tinalaing. Aguray ka man. Anya ka din ti sasawam. Ibagam nga umuna kanyak sakbay nga agpungtot ka. Tikalding mo, imbulos mo. Iswaday jay. Napan na inarab dagiti natengko iti likudan ti balay me. Bayadam dagiti natengko na dadaula. Tanusaan, tagbatak jakalding mo. Aguray ka, di ka agpungtot akasta. San ang maaladay tayo ti panagpungtot adagos? Tanya ti kayat mong aramidag ha? Agkatawak? Itigas deng naramid ti kalding mo, ha? Amom, saan ko nga imbulos ti kalding ko? Day apokok tinapan nagipastor. Nalabit, nalukay tinamayan na anang igalot. Iso aday jay, nakabulos. Basta bayadam tinatengkuan na dadaal. Nagrigat ka kiti nakasasao aya. Sige, bayadak nga rodan. Tapno awanin ti parikot. Manungay nga ron ti bayad ko. Bayadam iti 1,000. Anya, ay nagdakilan nga. No di mo bayadan iti 1,000. Talaga tagbatag di kalding mo. Wanan. Agbayadak. Tapno awanin ti ado aparikot. Anya Pilar, talon abulan nyo dito'y balay. Awan ka di pa iti plano nga agsubli iti asawam. Kayat kung ngagnad kami dito'y kadag iti ubing. Ngam ti agawid kami di balay. Asaan kami mo't naragsak ka po iti ugali ti asawak nanang. Diyak kay takabalay ti naglaka nga agpungtot. Yala, bayam ta inakman kasarita. Inakman kumustaan di asawa. Nakatugaw ka mo't dito'y parangan niyo baraw. Nakatapaya ka pa'y. Anya ti pampanunutan. Wah, nanang. Pampanunutan ti pamilyam. Nanang, kailiw ko idan. Ay nasayaat man. Ngam kayat ka kasarita, iso nga inmayak. Kayat ka nga ibagakin ka, anaragragsak kumati pamilyayaw, no naurnos kayaw nga agasawa. Nanang. Saad amaika ti di pagkinaawatan ti agasawa, takas tala ti biyag. Ngam kuma, no naskan, nga ornosan niyo ti parikot siyo, iti nasaya at awagas, ay kat ornosan niyo asaan kat aday talagong unget kayo latan. Nanang. Wan, jak mat ibagbaga, nasaya at launay ti ugali ni Pilar nga anak ko. Tatunggal tao, at dalat ta pagbidutan na. Ngamti ko nak, baliwan nyo ati ugali yaw. Kaskan ka, naglaka ka nga agpungtaw. Awan lakit basit agong ungat kan. Bugbog kawa mon ti pamilyam, wano ti karubam. Ay, maditi kasta. Agbalbaliw kan baraw, tapno agsublikan ka ti pamilyam. Ala, iti matantawan ni Uncle Romeo tinagturungan ti bato ngayong barsak ko. Sana jay bunga ti abukado tinatamaan. Hoy, Boyet! Anya tinaramid mo, ha? Iko tatang. Jay matawad Uncle Romeo tinatamaak. Sana jay bunga ti abukado barbarsakak. Ay, unay kan. Sika ka di tinagbarsak iti sarming, Boyet. Sorry Uncle. Sorry. Jay matantawa yung tinapuntaan. Imbis ko jay bunga ti abukado. Kaya't ko nga minaramanan di abukado. Anya? Unay kan nga ubing. Ha? Imisum ka mat, Romeo. Di kagpungtot? Ay napari kaloy, ubing da ita. Boyet, inton maminsan, agusar kalaingan iti sokdal, wen? Weno saan? Umay ka kanyak. Tasyak ti manguli iti abukado, tay purusan ka. Basta di ka nagbatbato. Kita mo, nabuungan ti sarming titawam eh. Pasensya kan, pare Romeo. Sana balit sukatak day ta sarming anabuong. Saanan. At damat iduldulin ko sarming titawa dita. Bayamon. Boyet. Nangagmumat ti kuna ni Uncle mo, Romeo.
Saan ka nagbat-bato? Tani, makatama ka iti sarming. O kita, nabuungan ti tawad Uwan tatang. Pari Romeo, pasensya ka na. Hanggang siya kung timang tarimaan iti tawam. Kababain matkan ka. Wan man laangan. Agpilit ka mat, disikan. Wan bakit? Mas daawak talaga. No dalabasit asaan na akayat. Agungitin adagos. Amom, iti daydi agundaway. Saan mat ang nagungat ni Pari Romeo? Nakaamiris nga tan asaan anasaya at tikas jay nga ugali na. Iso asya kung timang isimpa iti nabuong ti anak ta atawa da. Kababain matkan ko na. Rumbeng laeng asika ti mangisimpa, lakay. Ay, lukas di ko maakanayon ni Pari Romeo, o di mayat ko ma. Ado ti magayim na. Awan ti mayat a makigayim ken kuana. Taday talamang bugbugkaw iti pada na atao ti ammuna. Sapay ko mga rod, bakit? Tapod no ang nagbalbaliwan ni Pari Romeo. Adday ta Pari Romeo. Nalpasen. Natarimaan kon ti tawayo. Agyaman na ka. Ngem di ka pa agawid, Pari Kaloy. Ha? Agsangot naman nga agmerienda. Anya? Pag meriendaan ka mait. Tapno at damat gunggo naman ang tarimaan iti tawam Ay kat, una Pari Romeo. Kat pagyamanak launay dayta. O sige, mapantay di paraangan. Tagsangot ang agmerienda ijay. Wow! Naimas ti panang timplam iti Diyos pare. Sakit, abdapay ice na. Wen pare. Kasta ti kanayon idi atimplahan ni bakit ko. Sumit lagayam Ay wen gayam. Kumustadan ngay? Apay, saan dan nga agsubli dito'y balayo? Ay, di na siguro kayaten. Nauman iti ugalik. Tapod numot ngamin. Nagalas ti ugalik. Naglakat na pungpungtot. Idi dayta. Hanggang nagbalbaliw ka matan, sana ya. Sakti makapanaknag iti dayta, pare. Ha? Di tay itulok ngagbalin tayo amaag, pare. Tatay ko nada nga rudan. Ti tao, analakang agpungtot, ipakpakita na laeng ti kinamaag na. Pudno, saan ka di? Iso asaan tayo nga itulok ti kasta, pare? Saan tayo nga itulok akasta tayo? No di kat, ipakita tayo, nga da panunot tayo. Nga damat nakam tayo. Wen Pari Kaloy. Mawatak. Katagyaman ak iti palagip mo. Ay nga, agyaman na, Romeo. Kunaklanusan kan nga agbaliw. Ay na, nakaragragsak kita. Sapay la kumatag na nayon ng aragsak da itoy. Sorry, bakit? Gaputan nagbalbaliw kan. Ad dapat ti panagayat ko kan, honey. Ha? Honey? Wan, honey. Honey ko nakitan kan ka. Agyaman na ka, nagbalbaliw kan, honey. I love you very much. Ha? Makapailag kami. Kasta Kasta ti kayat ko makita iti rupam. Tinaragsak ka rupa, nagkatkatawa. Wen, honey. Agyaman ak unay, ha? Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti tao analakangag pungtot, ipakita na lang ti kinamaag na. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Ay na, naimbag ka pa'y Mari Lourdes. Magatang mo ti kayat mo asidaan. Una, tadakkal matimatmatgadan nila kay ko iti panagkunkontrata na. Aya, naimbag kayo pa'y. Ngamda kami iti asawak. Ay na, basit laang ti matmatgadan mi. Umanay lang nga igatang iti kasapulan iti inaldaw. Oh, di agimpit kayo? Kasta ter aramido. Ngam siyak, nang runa, no adda kontrata nila kay ko, ay, gumatangak iti kayat ko agatangan amasida. Mapunno ati ref mi. Naimbag kayo pa. Tagasanumat ngamin,
Dakkel ti sweldo nila kay ko. Kan diretso pa iti kontrata na. Alas 12. Hintay mangal dawain. Sige! Hingkay mga anoy. Hanggang alauna yung punto. Magtrabaho kayo na. Di sayangan, ti ibayad ko kada kayo, ha? Ay, una. Kunamot lang, agtugtugaw tayo lang. Iti kasta pa nagsasarita na. Di tayo ito pa makainan na iti uri apagbiitlaan. Tabambantayan na tayo. Bayamon! Alakit din. Hintay mga anoy. Kanan tayo, nagitibalon tayo, pare. Bakit? Igatangan nakman iti cellphone, aday tayo napintas. Aday tayo touchscreen, ha? Uray siyak sukatak mo dati cellphone ko. Kayat ko, dayjay medyo nanginam at basit Sigurado, apalan nak ni Gloria. Ta isoda, ay na, ano sandan tay nagdaan a cellphone da. Akas la pinigpidot a cellphone. Mala sana balay. Mala kung tay kwarta ka ni Mr. Lee. Gumatang ka iti cellphone ta. Naimpaglakid din agsasarunulat ta ti kontrata mlakay. Iti kasta, adala ta kwarta tayo. Ado ti kwarta tayo, bakit? Manang Lourdes, adda ka din ni Boss Carlos? Ha? Awan. Rimar itay agsapa. Apay aya? Umayak ko magsingir, manang. Ngamin, di namat intid amin asweldo mi iti kontrata na abalay. 2 na bulan tinapalabas. Sa ita, agtrabaho kami man inti sa bali a kontrata na. Jay kabiti. Ngam di na pa intid ti daddo maapor di ami, jay damo a kontrata na. Kasano ngayon? Ay, awan amok iti dayta. Isuat ti kasarita yo. Anya nga iti amok dita. Pakibagayon to langan. Tani, at damot pamilya mi abibiyagan mi. Nagtrabaho kami iti husto. Iso arumbang lang nga itad naman ti husto asweldo mi. Ay, kas iti nakunakon. Iso ti pangibagaam iti dayta. Taawan amok dita. Bay amman ida nga umay agsinger. Apay, itad ko ayat ising-singiran datang danda. Ha? Kasta latibiyag, bakit? Kasano nga umaduti kwartata nga no jakmut agsireb, oh. Ha? Kaya't mo asawan? Kusitam dagiti tao? Kasta latibiyag, bakit? Ibagak to kadakwadan, analugyak iti kontrata. Ket awan na porsyento. Tapno sanda ko na singiran. Anya? Kasi tinakunak. Kasanungay nga umado ti kwartata no jak agsire. Carlos, imbaon nak ni tatam adunato. Taumay ko kanu singiran tay tangdan na ka ng siminto ijay pinasimintom adalan niyo. Anya? Apay, mano ay ati kuna natangdan na? Kuna namot a kontrata na kanu day chay. Ket 1,500 pesos ti kontrata na. Anya? Sana mabalin Siyakmatan ati malugi. Ikaglangan iti tangdan na iti may sangal daw. Ha? May sal daw latri na baho na. Iswa por di aglangan. Anya? Nay apay akas tangay, Carlos. Ket nutulagan nyo a kontrata. Ato, iti 280 pesos. Day tati tangdan na. Ha? Kayat mo asawan. Purdiya laengan. Ibabawem jay tulagan nyo a kontrata. Gaputan na nga bak iti kontrata. Ketuan Anyangay nga raw. May salang mga aldaw at rinabaho na. Anya? Uwan ngam nang rugi iti alas 6 iti agsapa. Sa alas 8 iti rabian alpas na. Agasam ngay dayta. Basta tangdanak lang iti 280. Tamay sal daw lang mo at rinabaho na. Kasta ti kuna na lakay. Ay suitik day ja Carlos. Dandan iklatupakan iti bato jay rupa na. Ay, uray laki maru ti rayumak. Gapo iti bannog ko.
Ayat ko lang ang maipalpas ko dayja kontratak. Ngumkastamot gayam ti inaramid na. Tirikat na. 280 la da ito'y inted na. Ay, ingka panayunan. Taging gatrabi mo ta pinalpas kaw. Suitik dayja Carlos. 1,500 pesos nagbalin a 280 laag. Ay, ingka panayunan. Bakit? Tanay, nagsakit da ito'y sakak no magnaak. Malanga road lakay. Taag subliak ijay balay da Carlos. Ay, awanin nila kay ko. Itay pa yan nakapanaw. Nayunak ko maday. Awan nga rod ni Carlos. Apay asuhitik di asawam. Naglawag a kontrata ti kunanakin nila kay ko. Idinalpas kunanamutan a purdiya. Gaputa may saal daw nga impalpas nila kay ko. Awan bibiyang ko dita. Saan asyak ti pangibagaam iti dayta? Nudikat ni Carlos. Panagkunakit di na nayunan pa'y dayto inted na 280. Mala, sana kung ngagsublipay. Gaputa oray si ka nga asawa na. Kat nagmaday ti panagsungsungbat mo. Sapay kumata ibak nang yu ti kasta kinakusit yaw. Ano niya? Ay, awan nga din ang kasta bakay. Hanggang sana balay. Ammo ti Diyos, no kasano ti banlog ko. Ken ammo ti Diyos, asinaysaya at ko ti trabaho. Unla kay, may among. At dan tulat ta panggadak ang nasaya at bakit? Unla kay, at dan tulat ta. Nasakit tinakam ko kini Carlos. Hanggang awanin mabalin ko. Gaputa talaga aswitik dahil ataaw. No amok la ko maididamo akas to'y ti aramiden na di impalpas ko kumadya kontratak iti 2 Domingaw. Lakay. Pinardasak tumit nga main. Nakita na nga bakak. Iso a pinurdiyan nakmitain. Aday ta, mangan kan lakay. Imo na kaming karagiti ubing itay. Mabisin kami ngaminan. Nagbanglo na ita si Dana. Adobo a karni ti baboy ko naman. Kan talaga a kinaimas ko tinagluto. Tapno magustom Uwan na bakit? Magustok ti lutom. Wen gayam. Imay ni bakit Petra. Nagsubli itay agsapa, sakbay api manaw ka. Panayunan na ka no, 280 nga inted mo, at ang danila kay na. Nagadukat nga muda na ya. Bayaman ida. Gusto day dyan at ang dan nila kay na. Masurunak nga rod. Sige. Mangan kakit din lakay. Ay una, agbusugak kita bakit. Ikang kamanan iti kwarta. Taing kan tumanan makitsinda. Tapno ka na yun ana imas ti si datayo. Ano, tayo sweldo? Kasano ngay kakadwa? Anya ngay taramidan tayo? Nalpasan ti kontrata ni Boss Carlos. Ngam di na tayo pa'y sinweldoan. Agasam ngay. Naurnungan ti sweldo ken kwa na. Sipod jay mo na kontrata na. Ay, huwag nga ron. Amo na mo ta di pamilya tayo. Kut masapol tayo ti kwarta. Huwag nga ron. Ay. Anya nga taramidan tayo? Sige. Dumngag kayo iti bagak. Ay, sige, bagang. Nasayata na danon da ka, Boss Carlos. Umay kami agsingit, tanalpas matan ti kontratan. Apay, di kayo makauray? At damot pamilyami. Kat kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ita. Itad mon tinaurnong atangdan mi. Anya? Saan ko nga igulpi Igulpim. Gapota nagbannugan mi met. Kas kanyak. Di mo pa'y naitad amin atangdan ko iti mo na kontratan. At dapay 3,000 na balance mo. Nagan-ano sak. Tako na mga itad mo matlaang. At damot na ya balance ko kin ka, James. Intad ko mat amin idi Di ka kumamat agbalin na sweetik, Boss Carlos. Ta sa anak mat atanga. Amok ti agkwenta. Kan kang runaan na. Diyak ka balan ti agsweetik. Iso apang nga asim ti itad mo amin. Gapota na ilumluma ko ni ti utang. Gapota di ka mat nagpapasweldo. Mga peso! Pagkananos kami nagtrabaho iti kontrata, Boss Carlos. Nauray, nagpas iti per day, may.
Iso nga, itod mo na. Pangasin. Itod mo, pangasin mo. Sige. Ikan kayo ita. Hanggang saglili magasot Nga pa ngay. Ay, tawa na. Kurang data. Kurang. Sana mabalin. Naalam mo tibayad mo iti kontratan, Boss Carlos. Isong agbayad kan. Nagkarit ka maton, James. Kaya't mo tayo darom ka, ha? Anya? Idarom na? Ang mga nusikamat idarom mi. Talaga aswitik kagayang, Boss Carlos. Kontraktor ka aswitik. Isumot lang nga awan ti agbayag at taom, takuskusitam. Jackpot yan dahi tang ibagbaga ti tao. Ngam ita, napanak na kakon. Pudno gayam aswitik ka. Ala, pumanaw kayo dito sa ti balay ko. Pumanaw kami. No itad mo ti kumpleto asweldo mi. Ti sweldok. Kat agdagop iti 10,000 amin. Jay 3,000 a balance mo. Kanday tayo 25 days apa nagtrabaho iti dahi ito akontratam. Uray ka kamay, iti bumuntan. Uy, magpaso. Awang pa'y katang may bagas men. Salbag kayo amin. Agawid kayo. Sandak man arang-rangan. Hindi kayo lang makaur-uray. Sana mabalin ti kasta Nagbambanugan mi matdadya kwarta. Gan may isa. Naalam mo ti kontratam. Sigun iti nakasarita mi nga akin kuko iti balay akin kontratam. Aguray kayo Hindi kayo kadi makawawat. Aguray kayo. Sige. Ikanda ka iti doang aldaw, Boss Carlos. Ngam no di mo pa'y maitid amin. Idarumdakan. Agram kan akusin. Kasano itan na kay? Kat naipusan di kwarta tayo. Mamatapay matkid dinatda ijibang ko. Adaman wanat da. 20,000 pesos laang. Ang kairwaran. Tayo sulangan titid ko kadag iji buwis itatao. Anya? Ay sana mabalin Urnong tayo jay. Alain kakat irwaran. Adan tumanan Anya? Ang mga naipaypayso ni James ti mangidarom kanya. Ay madadal tinagan ko. Awan kun maalak a kontratak no kasta. Angam. Alan. Irwar mon tani. Narigat ti maidarom bakay. Ay, anya muton. Kakaiso na nga imado ti ornong ko ijibang ko. Ita, mapukaw? Urang pa'y day dya pagbayad ko kadag iti trabahador ko Anya? Kurang pa lang Pasensya kayo na. Ang mangiremedyo apa iti pagbayad ko iti udik kada kayo. Nasayat no kasta. Sa pula ko ni pagkabang dyan ako. Kanasayat kinumpletong tinted mo kanyak. Tano saan? Talaga alabanan kan? Nagadupay lasa Inted ko lang arudan apo iti tangdan mo. Manipod ita. Diyak kayatan ti agbalin at trabahador mo. Ngamin, saan ka nasayata, boss? Dati kayat mo, bukudam amin a kwarta. Agraman ti matgadan mi. Suitik. Mga paso, sanda ka nga inggan. Aging nga iti di mi maalat ti balance mo, Boss Carlos. Hindi mo ba ito dadagos? Iguyot mi, nagiti appliances mo. Ay wala, iguyot na yun. Anya? Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita adaw iti pagsasaw akunana. Nasaysaya at ti basit amat gadan ngem ti ado naggapumot iti kinakillo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!